Akashbani Imphal Moirangthem Ibehaibi pau pajari ahanbada maruiba pau. Haukiba nimit kharani mamangda Juko tampaktagi haurakhiba lamai sakpa du Manipurgi khwaidagi wangba chingdol Mount Isho yausilakle hairi. Manipur Technical University gi ahanba convocation Rajapal Ajoy Kumar Bhalana Sabapati oiduna haujik Imphal gi City Convention Center da pangtokli. Kendra gi Selthum Mantri Nirmala Sitaramana ngasi Sangsad ki budget mifamda economic survey lising ani kun manga kun taruk puthokani amasung handak pangthokiba humudra tare suba ganatantra divas palan gi marching contingent amadi teblo gi makok mathang tarabasing laukthokle. Haukiba nimit kharani gi mamangda Juko tampaktagi haurakhiba lamai sakpa du Manipurgi khwaidagi wangba chingdol Mount Isho yausilakle hairi. Mai sakpa laksinaba Nagaland sarkarna akhanaba team ama semkhrabani. Masigi mathakta Juko tampaki kha thangba saruktagi sakpa haurakhiba mai aduna mafam aduda leiramba Tracker kuntra hena puthorakre haina Kohima District Administration gi pau amana hairi. Mai sakpa sina maram oidana matang kharagi oina tampak asida trekking tawba thingjinkre. Aikoi gi senapati paumi e hekini na hai Juko tampaktagi haurakhiba mai lamai adu ngarang athengba phawbada Mount Ishogi awangba mafamsingda maiku kabu uba phangki mai asi muthanaba kanna hotnari paudam ama. Juko tampaki mafam kharada haukiba ningthokaba numiktagi harokiba mai aduna Mount Isagi mafam kiyada ngarang mai ningthina chakpa ukhi mai adu karamna haurakpano haibado jigmaki oina chapchana khangba ngamdri mai chakpa adu haujiksu laksinba ngamdri NDRF SDRF Fire Brigade Police amadi CSO singna mai ashi kannaba hotnari adubu matik chaba khujju khullai watpana laksinba ngamdri sarkarda helicopter pibinaba haijakre mai chakpa aduna mafam adu da mioi khara thoklakpa yadana laire haibegi pausu fangi winter oibana mai ashi atai mafam singda makhatana sandorak kadra haina mipaiba pokli mai ashi thingba ngamdaduna makhatana sandorak labadi ching ashigi ecosystem da chauna akaiba pigani khali Akashvani Imphal gi paugi damak maudagi e hekini. Manipur Technical University gi ahanba convocation Rajapal Ajoy Kumar Bhalana Sabapati oiduna haujik Imphal gi Palace Compound leba City Convention Center da pangthokli. Manipur Technical University na sinduna pangthokpa thoram asida University asigi Vice Chancellor IIT Guwahati gi Director Professor Devendra Jalihal Manipur Technical University gi Registrar yauna miyoi kya saruk yari thoram asida mairosingda makhoi degree sing khusinakhi. Numin ini sathagadaba Advances in Computer Science and Application haiba workshop mamangarang dagi Manipur University da hokre. Tongan ba research ki lamsingda AI sijinaba haiba theme da chathariba thoram asi Manipur University ki Department of Computer Science na sinbani. Haudokpagi thoram da University asigi Vice Chancellor Professor N. Lokendra na hai. I think the way out, as has been pointed out by a couple of other scientists and philosophers, is that we need to train ourselves in a more harder way. We have to develop our faculties in such a way that we can control the applications of AI and other associated innovations in AI. And what we are having now is very similar to actually what was happening in Europe in the late 19th century when steam engine was invented. Haudokpagi thoramda School Mathematical and Physical Sciences ki Dean Professor Sumitra Phanjawam Research and Development Cell ki Director Professor C.H. Ibol Mittai University asigi Registrar Professor M. Premjit Singh amasung Political Science Department ki Head Dr. Khumukcham Robindro Singh na chingba saruk yakhi workshop asigi saruk ama oina akhang ai singna wa ngakhi amasung masigi thamliba hiram asigi matangda panel discussion amasu pangthoki workshop asing ngasi loisingani. Manipur University ki Southeast Asian Studies Department sinduna Cultural Bridge and Economic Links the role of the Indian diaspora in shaping India Southeast Asia relation haiba hiramda numit nini supna pangthokadaba international seminar ngasidagi hauragani. NG College Imphal amasung KP College Hiyangthanga khusamna na sinba seminar asi Manipur University gi court hall da pangthokani. National Highway Kunthatare Imphal Jiribam Lambida Nomagi Tangai Padaba Sangwa Polamsing Akanba section Tauranga Lunana Imphal Tamna Pusilakre. Aikogi Jiribam Pauming Athem Bisojin High Ngasi Puna Gari Marpuni Pan Imphal Gidamak Jiribam Tadokre Masigi Manung the LPG bullet Gari Trahumdoi petrol tanker Kuntra diesel Kuntramdoi Yauri Youth Affairs and Sports Mantalogi Miyang Makada
Mera Yuva Bharat Imphal West na sinduna nimit mangani chathagadaba Inter-State Youth Exchange Program harangdagi Khumanlampakta leiba Youth Hostel da hokre. Hogdokpagi thoram aduda Imphal West Jilla gi Deputy Commissioner Mayanglambam Rajkumar yauna jilla asigi makok thongba official sing saruk yake. Thoram asida Nagaland su guest state oina saruk yari. Indian Red Cross Society Manipuri State Branch na first aid pibagi matangda demonstration ama pangthokhi. National Road Safety Manka Mari Lenana Vishnupur Jilla gi Zonal Education Officer na thokpacherol amagi matung ina Jilla da leiriba sarkar amasung lanai school singda tamliba mahiroi singi lai yekpa sangdamnaba amadi written quiz competition ama lakliba thangja numita pangthokani. Oina Government Higher Secondary School da pangthokadoriba sangdamnaba sida saruk yaningba mahiroi singna hayeng phawgi manungda ming pisilakpa yagani hairi. Tabiriba pawase Akashbani Imphal dagini. केंद्र की सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमण ngasi संसद की बजट मिफम की निनी चनबा निमित्त इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 यहाकी मतुंग दा पुथोकनी इकोनॉमिक सर्वे असि सेल थुम मंत्रालय की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की मियंग मखादा सेमबनी इकोनॉमिक सर्वे असि लेबाक असि की हौजिक ओरिबल सेल थुंगी फिबम अमसुंग तुंगदा ओइरकदबा अदुगी चेरोलनी केंद्र की 2026-27 की साधारण बजट लालिबा नोमाइजिंग निमित्त पुथोकनी अहानबा तांक की बजट मिफम मथंग थागी 13 फावबा फंगनी अनिसुबा तांकना मार्च 9 दगी हौरगा एप्रिल 2 फावबा चथगनी हंदक पांगथोकिबा 63 सुबा गणतंत्र दिवस पालन की मार्चिंग कंटिंजेंट अमदी टेब्लो की मकोक मथंग तारबसिंग लौथोकले सर्विस अहुंगी मनुंगदा इंडियन नेवीना ख्वाइदगी फबा मार्चिंग कंटिंजेंट तारे दिल्ली पुलिस ना सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की मकोक ओइरे टेब्लो दा महाराष्ट्र ना अहानबा तारे केंद्र की मंत्रालय अमसुंग विभाग सिंगी मरक्तना कल्चर मंत्रालय की टेब्लो बंदे मातरम ना अहानबा तारे अमरोंबा 63 सुबह गणतंत्र दिवस पालन ngasi nungthil न्यू दिल्ली की विजय चौकता बीटिंग द रिट्रीट पांगथोक्तुना लोइसिलगनी थौरम अदुदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमदी केंद्र की मंत्री सिंह सरुक यागनी बीटिंग द रिट्रीट थौरमदा भारत लानमी इंडियन नेवी इंडियन एयर फोर्स अमसुंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ना तोंगान तोंगानबा परफॉर्मेंस कुंथ्रा उतकनी थौरम अदु कदम कदम बराये जा खोंगदुना हौदोकनी अमसुंग सारे जहा से आशा सक्तुना लोइसिनगनी महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अरोइब मथौ मंगम ngasi अयुक पुंग 13 दा बारामती दा पांगथोकली थौरम अदुदा गृह मंत्री अमित शाह अमसुंग केंद्र की मंत्री नितिन गडकरी अमदी एनसीपी एसपी लुचिंगबा शरद पवार अमदी अतै लुचिंगबा कया सरुक यारी अजित पवार की थवाई याउद्रबा हक्चांग पुबा गारी अदु महाकी मयुमदगी अरोइब मथौ मंगम पांगथोकफम ओइबा विद्या प्रतिष्ठान फाव चटपगी लंबीदा मियामना लुचिंगबा सिगी मफमदा इकाय कुमनब उतकी महाकु नुंसीजबा मियोय कयाना विद्या प्रतिष्ठान तमना लाकपा लेप्त्री अमरोमदा अजित पवारना तोंबा एरोप्लेन काइखिबदु एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ना थिजिनबा होख्रे केंद्र की सिविल एविएशन मंत्रालय हाई एरोप्लेन अदुगी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अमसुंग फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लौखटले मरक असिदा अजित पवार की पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भिदीप यादव की अरोइब मथौ मंगम राज्य थाकी इकाय खुमनबगा लोइनना ngarang numidang satarada pangthokre नोंगचुप बेंगल हंदक पांगथोकिबा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR दा यावखिबा ऑफिशियल सिंग ट्रांसफर तोखिबा अदुगी मतंग इलेक्शन कमीशन अचेप फिरेप अमन लौख्रे इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर ERO ओइना जिला सिंगी मथौ तोहनखिबा IAS ऑफिसर अहुंगी ट्रांसफर कक्थनबा कमीशन बेंगल सरकार दा खंगनख्रे कमीशन हाई ऑफिसर सिंग अदु कमीशन की अयाब यावदना ट्रांसफर तोखिबनी इलेक्शन कमीशन हाई ऑफिशियल सिंगना अकीब यावदना मथौ पांगथोकनबगीदमक ERO सिंग आक्सेंदुना थंबा हाइबसी कमीशन की अचेप फिरेपनी इलेक्शन कमीशन कोलकाता यावना नोंगचुप बेंगल की जिला कुनमरीदा ममांग चही नवेंबर 19 दा इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर ओइना बेंगल काडर की IAS ऑफिसर 12 हावखिबनी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमो हौखिबा निमित खरनी की ममांगदा जुको तंपाक्तगी हौरखिबा लामै चापदु मणिपुर की ख्वाइदगी वांगबा सिंगदोल माउंट इसो यौसिलक हाइरी मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की अहानबा कन्वोकेशन राज्यपाल अजय कुमार भलाना सभापति ओइदना हौजिक इम्फाल सिटी कन्वेंशन सेंटर पांगथोकली केंद्र की सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमण ngasi संसद की बजट मिफमदा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पुथोकनी अमसुंग हंदक पांगथोकिबा 63 सुबह गणतंत्र दिवस पालन की मार्चिंग कंटिंजेंट अमदी टेब्लो की मकोक मथंग तारबसिंग लौथोकले पाउलैजरे